Assalamu alaikum, Mendenen программасынын көрүүчүлөрү. Менин жөнүм Өмүрзак Азимкулов. Мен азыр Өзгөн шаарынын Борбордук аймагынан орун алган Бассыз Ордо деген кафеде турам. Мына ушул жерде Мыскал деген энебиз 75 жашка чыгып, мынакей жакшынакай иш чарасын дагы өткүзгөнү турат. Менин алдымда баласы, энебиздин баласы. Канчанчы баласы болосуз? Уулдардан 4-чү, кыз уулдардан 6-чысы болот. 6-чысы. Ошондо бүгүн энебизди куттуктайбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр укмуш бир сюрприздерди даярдаганбыз. Гүл менен торт бар, алсаңыздар, бул жактан куру келген жокмун. Абдан сонун гүл алып келгем, 75 жылдык ылайыкчы. Анан тиги тортты алсаңыздар. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр биз дагы бир эненин сүйүнүчүнө сиздерди ортоктош кылабыз. Алыстабай биз менен чогуу болуп туруңуздар. Менин маңдайымда бул 4-чү баласымын деди, мынакей 4-чү баласымын. Анан бул кыз болосу. Экинчи келини болосу айтканда. Келин менен кызы мени азыр коштоп кубаттап барат, жолмо-жол. Эми жолмо-жол кафенин эшигинин астынан ичине чейин кирсин. Бирок энебиз азыр ачык эле айтып коеюн, Москвадан келген кыздарын билбейт, чынын айткандачы. Уулдардан 3-чүсү. Assalamu alaikum, кандай жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Руслан. Энебизди сүйүнтөлүбү? Жүрүңүздөр анда басып туруп, бул Өзгөндүк элдер бар жогу мени таанышат. Өмүрзак дешипчи. Сиздин жана көп тарткан айшенелериңиз. Ошолордун арасында бар менебиз. Бар болсо анда мен азыр өзүм сөз менен кирип барамандачы. Ырдайт эле го постоянно. Ошол энебизби? Ошол энеңиз. Бул кафеге 3-4-чү жолу келишмебиз негизичи. Ушул жерде жакшынакай энебиз отурат. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор, куш келипсиздер. Ака, жеңе. Юбилейиңиздер болсун. Жүрүңүздөр болсун. Мына уул кыздарыбыз бар экен, Кудайга шүгүр. Ушунча болуп атат. Акама быйыл жакшы жыл болду. Кандайсыз, жакшысызбы? Мыскал сизби? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Азыр жакшы сүйлөп кетсин, сүйлөп кеткөндөн кийин учурашабыз, эми жакшы болбой калат окшойт. Ага чейин подаркалерин бериңиз. Менин программасы, мени таанысаңыз керек, Бизге келебиз. Болду. Жакшылыгыңызды көрүп жүрөбүздөр. Кулдарың жакшы келсе. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, бир аз башталып кеттиңер, вечер башталып кеткендигине байланыштуу. Азыр Мыскал энебизди кепке тартабыз. Эне. Кайрат берсин. Жакыныраак келиңер, жакыныраак. Бияка келбейсиз, бияка. Болубамыз жеңе, ака. Микрофон берсеңиз, айга, микрофон бериңиз. Assalamu alaikum, урматтуу бүгүнкү иш чаранын катышуучулары, мен аты-жөнүм Өмүрзак Азимкулов, барыңыздар таанысаңыздар керек, Журналист, Мендenen программасынын алып баруучусу. Бүгүн ушул Мыскал энебиздин 75 жылдыгына карата ушул балдар кыздар уюштурган дагы бир Мендenen программасынын керектиги чыгарылышын айтып элем, ошол келип калды. Мыскал энебиз менин программама көп катышкан энелердин бири. Аябай ырдайт, мага жеткен маалыматтар боюнча мен өз көзүм менен көргөм. Мына ошол энелер катышып отурган учурда бир сөз айткандым. Кудай буйруса Мыскал эне сиздин дагы ушул ордоңузга кирип барам капылдап депчи. Мына ошол мүнөттөр ишке ачты мынакей. Азыр эми ушул Мендenen программасы жарым саат аралыгында сиздерди бир аз сүйлөтөбүз, ырдатабыз, топташтырабыз дегендей. Мыскал энебиз күттүңүз беле, күтпөдүңүз беле? Мыскал энебиздин алышкасы мынакей. Бул үй бүлөлөр мисалы чын-чынына келгенде аябай шайыр шатман турабы? Аксакалыбыз деле бир катышкан болуш керек сиз передачалардын бирисине. Бирок байбичеңиз мен сөз станып отурам. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр мына ушул Мыскал энебиздин жакшынакай иш чарасына катышып, ушул Мыскал энебиздин көңүлүн көтөрөм деп кыздар балдар келишкен. Азыр ушул кыздар балдарды жакшынакай бир чыгарма тартып турса, же сөздөр айтып турса, анан кийин биз иш чараны баштап жиберебиз. Biz baştab jibердик. Бул Мендenen программасын баштап жүрөбүз. Микрофонду колго алып баштай бериңиз. Эже, куттуктап коюңуз. Мен келгенде сизди көрбөй калдым да менчи. Кана, бир жакшынакай куттуктоо сөзүңүздү айтып коюңуз. Майли, ака менен жеңем бактылуу карлыкта жүрсүн. Ушу балдардын жакшылыгын көрсүн. Тууган уругу менен баарын тынч бололу, аман бололу, тойлор болсун. Тойлор болсун. Микрофонду өрт тастаңыздар. Мынакей азыр жаңы эле энебиздин кимиси болосуз? Мен алсыным болот. Бир тууган алсын, өзүнүн жакшы жүрөктөн чыгып куттуктоосун айтып өттү. Мыскал энебиз бир суроо берип келип турат. Азыр бир аз бир сиздердин убактыңыздарды кармаймын. Мыскал эне ушул передача келет деп күттүңүз беле? Seni açışkan joklu, bular geçe tуулганын кылабыз деп кече айтышты.
Çalma gördüm. Turmuş kurğanımızga 55 yıl oldu. Benim yaşım 75'e çıktı. 7 toy bir oldu. Şu Өткен жауабы. Қанша небереңіз бар ene ошолда? Сразу айтып кетиңиz. 21 неберем бар. 26 небере. 26 болуш керек. Чебереден? Жок, чебере болуп элекпиз. Эми Кудай буйрса аз калып турат, мына чоңоюп атышат. Кудай кааласа. Рахмат еңі сабайларына, мына бүгінгі күндістер болып атып, бұл несіге біздері кеше ғана бұл күнгі бәріміз жақсы олар алды. Емін ақа жене, Алла тағала ұшынлығы жеткенге нәсіп болғанына мен қалға шүкір. Рахмат Алла 55 жыл бірге отырып, бұлақты ұшынша бала шағаны, очақ өз туғында ұнытыңыздар, Құдайым ұшақ балаларымыздың үзірін көріп атқан уағымыздар. Алла Тағала сіздерге айын осындай жақсылықтардың үстінде бұра қылсын, жақсы күндерді айыма жақсы күндерге жетеріңіздер, барлығыңызға Алла Тағала тағы көп жастарды бересін. Өзіңіз кім боласыз? Бердіған Енис боласа. Жақсы. Мына құрматтуу бүгүнкү иш-чаранын ачкычтары, жакшылап бир жарым саат тыңдап турсаңыздар, бир жакшы сөздөр сүйлөнөт бул жерде, жакшы кабыл тилектер айтылат дегенде, ошол берип турсаңыздар бул үй-бүлөлүк архив бир күн келет, ушул тасманы бир топ каражаттарга сакталбай турган күн келет, энебиздин элесин ушул түшүрүп коелу ушул мен менен программасынын базасына деп аракет кылган балдар кыздарына Алла таала ыраазы болсун. Эми балдарыңыздан бир аз сүйлөп алайлы, андан кийин сөз беребиз. Дейсизби? Мынакей. Сізге чоң рахмат. Біз құттықтап сөйлеп қойдық эле. Апамарды апам менен атамын. Мен чоң атамды көргөн үчүн атамды ака десемде бүгүн ата деп атам. Атам менен апамдын башташкан эле жакшы кут болсун. Атам апама үлкөн барды орындап коюм. Макул. Sürpriz gelir adıyla. Kol çatırağız pardon. Atam apam kurmuştan kubatım Ah sarayım altın öyüm kutmanım Atam apam kürümüm kumancım Aksarayım altın öyüm kutmanım Atam apam kürümüm
Qanday bo'ldi? 75 met 18 yoshga aylanib ketdingiz. Ko'rpasizlar. Hayot ko'rib ko'rishlik endi. Bunday o'tirdachi. Bunalar Moskva dedi-de bizga aytmagan bo'lib oldi. Buna o'xshaydi. Bugungi syurpriz birinchi o'zimizning qanchalik sindirgan qizlarimiz Moskvadan uçup kelishdi. Biz bir ay yaqin Jarabasa 2 ay bo'ldi, o'sha 2 ay tayyorlanganmiz. Telefonlar bu söylüşümüz, kendine kızlarımızla canına gelip görüşüm. Bu yılki apamın 75 yıldığın şunda ekstralarını ötüzöylü, şunda biz dünyaya cer salalı, çok maqtanım var, biz bu savab üretinde kalsın degen kızlarımızın bir doğru maksatlarının şu sekundlarda işe aşıp oturan. Yine bu ay ayıttırmaya gelgen sürpriz birincisi olsa, ikincisi şu medine programmasına sizin ünümüzü, sözünüzü, oyunuzü, gençliğinizi katlatıp koyuyorlar. Mına oşul Allah Taala'nın nasip etip, mına oşul gündörü işe açık oturan bir bolcak olsun aşkımız. Şunları sürprizge. Mına şunları sürprizler her birimizin ülörüzün bosa olsun olsun. Bravo. Her birimizin bağlarız, mına o şiddet mısal elesi yaptırır. Uşunday baktırıp karnında iyi olsun diye ümit kılavuz. Yeni belki hazır şu masada hoşgörümüzlerine söz verelim. Mına oşul ideya kaçan yer aldı. İdeya Hitler alan işe alıştı. Gelinizler Moskvadan gelgen kızları yaşınakay süylüp, elenizin olun armak etmişti. Elenin cütünden ciddi olması gerek. Men degen cütündeki Fransız Türkiye'den anday ciddi oylup tavalek, Fransız kampanyasından anday ciddi oylup tavalek adırınca tapbaytları. Sebep degende Kulaydalar arasında ciddi bir gana atağa jana elige belgilegi. Mınaki Moskvadan gelgen kızına söz verelim. Саламатсыздарбы, баарыңыздар куш келипсиздер. Бүгүнкү биздин апамдын өздүк майрамына мен апамды ушунчалык баа жеткиз жакшы көрөм. Ушу бизди ушул убага кеп келген апам атамга ушунчалык ыраазымын. Биз бул нерсени көптөн бери ойлоп жүргөнбүз. Биз дагы ушул апамдын 75 yaşının ellerine çay verip ellerine çoğul tozolu der. Apa sizlerine uzak ömür
Sizlerge rahmet, tazim. Bizi ушундай даражага жеткирип, ушундай билим берип, бизди ушундай уядан ушунганыңыздарга туулган күнүңүз кут болсун, өмүрүңүз узун болсун. Кол чаап коебуз, мынакей жөн отурбай колдоп коштоп коебуз. Анан биздин арзубаган белегибиз бар эле, ушуну таап коелу. Өзүңөр эле белексиңер. Так, урматтуу көрүүчүлөр, жооп келбей, бул сүрүндүрүшкө кошулташып, бөлөк болсун деп мондай бейишим апам деген бийликти тапшырача кол чаап коебуз, урматтуу көрүүчүлөр. Ар бири менен эки билектен ушундай жакшынакай алтындай болгон жактарга билектер табылып турсун. Андан сырткары мынакей дагы бир кызы ушундай шуулар тизилген аппак болгон бурун белый жемчуг деп коет да. Белый жемчуг азыр белегин тапшырып деп анан бир жүрөктөн чыккан сөздөрүн айтып коет да. Элибиздин мойнунда ушундай жаркыраган баалуу алтындар илине берсин. Келиңиздер. Apa, бүгүнкү туулганыңыз менен куттуктайм. Амин. Çok hazır jакшы сөздөрдү айтсын. Сизерге чоң рахмат. Бул кубанычтын көз жашы эне. Чын айтканда жакшылыктын көз жашы, бактылуулуктун көз жашы деп эсептелинет. Ушунчалык мээримге бөлөп төрөп чоңойтуп койгон экенсиң мынакей, көрүп атасыз мына жыйынтык ушундай. Небере. Ошону айтпайсыз, мен небереси болом дебейсизби? Эми баары кызы да. Небереси өзүнүн кызында. Өзү чоңойтуп, анда колунан 10 класс бүткөндөн кийин ата-энесине алып берди. Анда туура эле сүйлөп турабы? Кызы туура. Кол чаап коесуң аке, ушундай жашып атат, мына ушундай учурлар болуп атат. Ата-апа, сизерге чоң рахмат. Мени ушу жерге жеткирип чоңойттуңуздар, жакшы тарбия бердиңиздер. Мен сиздерди аябай жакшы көрөм. Сыйлайм. Апа, туулган күнүңүз менен дагы бир жолу. Кол чаап коебуз. Бага бериңиз. Урматтуу достор, кол чаап отурганда мына ушундай моменттер, мына ушундай учурлар бул үйдөгү балдарыңыздардын эң бактылуу учурлар болсо керек деп ойлойм. Мынакей дагы бир небересі болсыздар, небересіне сөз береді. Мен башында мына ошол кызы деп койдум, мына бирок чын эле кыз экен. Небере сен мен кыз деп тасып отурат. Кана иже. Апа, бүгүнкү туулганыңыз менен куттуктайм. Чын денсаулык, узун өмүр каалайм. Ата-ана өкүмүздөр экинин бактылуу каалайм, насип болсун каалайм. Рахмат сиздерге ушунча бизге Кубанычтын көз жашы. Кол чаап коебуз мынакей дагы бир жаш. Kol çaap koyunuz. Hazır maskara geldi. Ушунча финал келсектен сиздерди Çok kötü çarşakında. Темелерибиз кыйынчылыгыбыз ушундай түшүнүктүү эле болот. Рахмат сиздерге дагы бир жолу туулган күнүңүздөр менен. Азамат мынакей, жакшынакай учурлар мынакей. Сонун көрүнүштөрү баардыгын ыйлап окшойт. Мисалы жүрөгүн ачкандардын сөз батыр көзүн жакшы көргөндүгүн жакшы билебиз. Азыр эне азырында балдарына сөз берип атабыз. Алыстан келген ошол жакшынакай болгон периштедей кийимдер кирип келген коноктордон сөз алып алдык. Азыр сагынычтары жазылды бирок чарчоолуктар жок болуп кетти. Азыр эми өзүнүн кан жанына жаралган жакшынакай балдар кыздарына сөз берди. Улуулашайлы, улуулашайлы, мындай байлар. Gelin var size, özür başarınız. Atam ben apamın elbise elbise uylangan so'roq. Apam
апамның туған күнімен құттықтаймыз. Құдайым көп бәрекесін берсін. Дөрлетті қарлық, қоруаңыздар. Үші? Ана елеттеп сөйлей беріңіздер балдар қыздары. Tuğanımız ne, Resulullah oğlumuz ömrümüz uzun olsun, diğerlerimizin toylarımızda, atamız komşular, bizim bölümümüzün göp olup çöğümüzde, tuğanımız ne, kutlayımlarımızı. Bir de senin bahsediğin ayetinde tuğanımın mutlaka ballar kızları korumu sağlamak, etlerini öğüp, cırtta, taşınta, öğüp koysanlar, aşıkça olmayı. Duralım, hani değilse? Ama gelirse daha hiç şey yok. Assalamualaikum. Doktor, Yaka duralım, yaka. Көңіл бұрып тұрыңыздар. Құдай бұйыртсын. Biz ошол 5 жыл Азаматсыз. Қол жауап қоштап тұрабыз осындай жақсы жүректен шыққан сөздер үшін. Қарындаштарыбыз, әкелеріміз бары Аллахтың беріп өшіріп отырады. Не дейсің? Olsun ömür içinde yolu Bağlat karlı, karlasın Doğruvasın, bizim işine düşündürüp Seyirsin bir kolu жүресің. Рахмат, абдан рахмат әке, чоң рахмат. Апа, туған күніңіздермен Құда қаласа, Алла нәсіп қылса, бұндан да жақсы күндерді чоғы өткөрөбүз деген ниеттебиз. Сіздерге қарылық, қайраттық қарылық, жүзіңіздерден күлкі кетпей, шу жап-жаш бойдан жүре беріңіздер. Рахмат. Бұға дейін сіз шу адамдарды ғабатасы, сіз адамдардың батасын алатасы дегенде, белін көкшетпей, өзін көкшетпей дегенде, қуатты беріп, бақытылық қарылықтың демін беріп дегенде, ата мен сізде абдан сүйенді қашан айттыңыздар? Күнді айтады, күн шықпайды. Біз туғанымызбен 75 жаш маңырағы болсын. Қалқанменен ашашымызға 55 жыл болыпыр. 60 жылын өткізілі, мұндан да чоғын қойы беріп құда қаласа. Сіздерге осының үшінден солып, бақылап қарылып, үйдің төрдің көп болып жүреріңіздер, бізге жақсы батаңыздарды беріп, жақсы тілектеріңіздерді айтып, үш жерде отырған барлық меймандарға чоң рахмат, мейлі біздің қуанышты теңгеруші отырғаныңыздарға разы болып кетіңіздер, кемшілігі болса қапыл қойсыздар. Ошол ежелдерге әкелеріме бәріне чоң рахмат разышылық. Қана елі қолың арнап, жетінші тап, жашынап, қол жауап тұрасыздар. Құрматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары негизинен арасына келгенде сөз беребиз. Себебинде шашып аткандар бар экен азыр. Шашып аткандар арасында бул эжебиз тагын Бишкектен келгендерге сөз берип койдук. Мына бир-эки оор сөз сизден. Кайнен айта, ошо сизди юбилейде болбойт, сейчас. Ошо юбилейде куттуктайм, 25 жылыңыз кут болсун. Кайнен да ошо туган күн экен, туган күнүңүз менен куттуктайм. Көңүл өтең үчүн өзүн өмүр үчүн болуп, ошо карашкан балдар экен болсун ошодан.
Kırgızca ayta Bağlamasına geleyim, egzibisiyon sizin toylarımızda körümüzün болып тұрса, ол жағы бішекте деген nevесінің жақшақай сөзі. Елмәге, қанады деген жағында тұрып, мағасырдерінде бір кішік барды деген елелердің қатарына bir top ellerimizi boşuyoruz, sanki başa verirse. Özümüzü kanalsayıp başa verirse. Geldiler. Kımbatlı, ıskan metromayın buraya konuklar, limanlar, barmak manayla büyüye jarıp olsun. Buna 2 yaşka sevgi öldürgenler daima şarınaklanırlar. Bizim yorağımız, endişimiz, dostlarımız, görevlerinin ıskan mekteşini kutlu olsun, ıskan kullanın müzik olsun. Böyle kalap, ağlayın asman açık olsun, manayı jarıp olsun. Bizden daha oyunu bilsirek, eş kaçan ile bilsirek. Buna deyip karaganda bir silaşkandı, andıra kaçan bilsirek. Rahmat. Kol çap koyuyoruz, saçına kaçırdılar. Hay rahmat. Alıveringizler qarab, söz süylöçüler. Süyle, Süylöçüler. Süyle mi? Qana beri qarаңызchi, ne? Qanday yaxshimi? Menning programmasında bir qatnashuvchisi. Qana. Ömürзак. Бүгүнкү ушу биздин аяшыбыздын бирге жашаганын 55 жылдын ошо менен кошо тууганын белгилеп атат. Максаттарына жетсин, өмүрлөрү улансын, дайыма бирге болсун. Ушул небере тапкыр балдардын баардыгын затын бирге өткөрө берсин. Жана да ушундай жакшы күндөрдө жолугушкан. Ay rahmat, rahmat. Gözler bir top enelerimiz gözlerini saptayan taptırganca жақшақа құттықтау айтып өтші. Құрматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары 75 жыл юбилейдин сыйлуу коноктору. Биз азыр biraz уурашабыз. Акабыз менен энелердин арада дагы кийинерге сүйлөшөк болсо, кааласа болсо келип куттуктоо сөздөр айтсаңдар болот. Азыр мен мысал энергиясын мактадып, мысал энергиясын жап-жашылып, таягы эс алганда жакшака 18 жашка келип турган аксакалыбыз турат, аксакалыбызга сөз берели. Аксакалыбыз бир мактасынчы, бүгүн мактасынчы. Буга чейин айтпаган сөздөрдү бир айтып алсынчы. Кана? Rahmat. Emi limanlar assalamu aleykum. Bana güzel. Daimlayın. Ağlamda olsun. Oturup ayda sürekli bak. Maylı. Oturup ayda sürekli. Bari artık bolgular. Densoluk versin daim. Bala sakanlardan günü bütün görgüler. Bärimiz jakşılık gündör birge olalı. Daimasında jakşı gündörün daim nasip versin. Gelin yurtumuz olsun. Gelin içinde biz söz olalım. Rahmat nima. Adamday бүгүн siz аябай uzun сүйлөшөсүз, көп сүйлөшүш керек. Сиздин жакшы көрүнүшү улган сайын улам жашарат да. Мына ушундай акылдуу болгон элеси мен бир жүзү суроом бар программадачы. Каны тик жабап алдыңыз эле. Алгачкы махабатты пайгамбар кошунан болот ey. Göçöbüzden bir 4-5 üyle alalım, 3-4 üyle üy. Sinekevizden bir göçkön biz anlamamız. Жақсы kız alıp ketpeydi öyle alıp kaldınız. İyi, anan kanday kılıp suyun arıladınız. Dağın mertebe şudur şu. Üylerimiz yakın, atamız menen atalarımız, enelerimiz menen enelerimiz bir işlediler. Bir ayrıldın bir göçkön mallarımız. Kudağa min mertebe şudur şunca bala çıkanı gördük, ne bile seyreni gördük. Şunçalığına kudağa min mertebe şudur. Jakşılık gündör bolaversin. Dep turup, bir kupletleri daha koysun, andan eşitlerim bakımlı olmayı. Sizin kutluktuğunuz, noşun geçeyin salı, jakşı dırlarınız için, jakşı bakkanınız için eriz, jaşnakay olup, 75 yaşaksıdagı bir 40 elin oğranın karam telefonlandırın. Biz altı yıl aytağız durağı, bu hiç kim denemiz 75 yaşaksıda hiç kim oyluğu, özde desizle kalsı gerekene durağı. Biz sandığı 75 yaşaksıda çıkıp aldıkça. Kolunlarına
Bayınca seni suyunu alasın. Koy. Uyat koy. Vay kolunlarına betinden suyu çaşla kayıp kurutta koyuyoruz. Sana bol cevap orada. Ömürde bu mevde kolumu yanmıyor. Kana namuska tibet okşayta kana. Kana bir kolda koyalım. Yüzünü suyu çaşla. Kuday billahi milletten uzun ömür verip balası kandaşlıkları birge görelim. Kuday uzun ömür versin. Yüzüne suyu koyacaklar. Yüzüne suyu koyacaklar. Yüzüne? Beline suyu koyacaklar. Çok ahyen. Balasa kandaşlıkları. Balasa kandaşlıkları. Buna şunday abdan büyük ispatla targılanan sakallarımızın sağlığı bölürsün sayıyoruz vakında bunday hazır edilgetten övüş olduğunu övüş bizge göktere hazır zamanın yaşlarına manisi çok da esirlik kaldı. Bir oluşum atamızın edelisinin uğrası bu oluşum mezgildeki çoğumada edelerimizi direkin kariyasının zeyinliklerine geliyor. Jadalasa elini gözünce öz gelinceğinlerin kolun parmak belirtine durumunu anlamayız. Kolcağımızda baktığımızda ağırlıklı suçlu için Yaşlıklar Volteli'de sürüyorlar. 3 yaşlığa gelince de o tip durumlara rahatlıkla seyircilik duralım. Gelinizlerin konuktur, gelinizler, sözlü gelinizler, naki atamızın en sonra Yaşlıklar konukturun aksakallarına başlayacak. Assalamu alaikum. Önümüzde gelin, böyle tanışık olur. Burada tanışarak, bundan 6 yıl burada şu münakşalardan bağırdım, görüp etkensin. Aşağıda örneğin eleğin şu. Hurmatlı konuklar, hurmatlı devletler, Kızılırkan'ın bugün bir grubun aksakalı olan kardeşi Tölenbay'ın, Anarkelimiz kaldın, uylanganlarına 5 yıl oldurum zorba. Bu güyola tartısız bol kaldır. Elkin aslında bunusu cügün böyük, anısı da cügün böyük. Bu kanday oluyorlar. Demi tamaşa. Kudağa şükür, Tölenbay, Mıskal. Allah Teala şu sizlerge şunçalık ömürlü verir, şunçalık bala çakanı nasip kılıktır. Allah Teala şu vergen balların bağırdığın yüzünü görüp otasınlar. Kızlarının yüzünü görgen şun degen bular. Allah Teala bundan keyin dağı жақсы gündördü. Şu ballardan, nevrilerden, çevrilerden toyların görgüler. Elsoğunlar çın bolsun. Bardığınlar aman bolgula. Soyuldu taşlar. Tölenbaydı жақсы koltuktap, жақсы payışçelem bol jürüber. Baya aytdım koltukta alalım üçün koltukta alalım. Mırandasın. Tölenbay, qanday diyor ola bu ne? Koltukta varsan, hakikat senden korkut okşap kaldı ha. Hayat bekar kaldı dururlar. Şul elim tamaşa. Kudağa şükür şunçalık gen soluktu versin. Bundan keyin daha el yurtun içinde bardığınız aman bolalı. Avöreňerdi Allah Taala büyük kılsın. Nevre çevrelerinin toyların görgülü. Ben sonuna çın bolsun. Rahmat sana ömürza. Rahmat analar şu hurmatlı özgün jergesinde şantelesini sıylagan, adilesini öteling mamle bulgan yaşlardan şu bir ağını kırılıp kalan iken Mendenin programmasında 26.000-30.000'e çamalagan eller tartılasa oşonun 85 payızı şu özgün jergesinde tuğgan balдар kızlar için kolçak koymuşlar. Şunday Jalan şunday jaçnakay buğda kızlardı çoğayıp koygun adillerge mintazın, aksakallarga mintazın. Başka obuzlardan, başka aymaklardan atalarına jamandan bilmeyip, biroq bu fakt. Ana endi sizlerge söz veredi. Mına irettep gelip jaçnakay bolup sözdü başta veredi. Mına elimizden atabızın arkadaşlarına söz veredi. Gelin. Hurmatlı konuklar, barınızlar hoş gelipsizler. Uşu Jengemelen akamın 55 yıllık yübleyi, Jengemin özünün 75 yıllık yübleyi. Jenge aka sizlerge uzun ömür, çın dil soğuk, baktılık, karılık, daima şunday ökümüzler şunca yıldan beri er şartak olup, şunca balаны östürdüğünüzler, şunca balaga tarbiye verdinizler.
ошол тарбияныздардын, ошол мээнетиңиздердин, ошол кызматыңыздардын акыбети ушул деп билебиз. Ошон үчүн ушу балдарга, кыздарга чоң рахмат, ушул сиздердин мээнетиңиздерди актап, ушундай жакшы кол кошуна эли журт, тууган урук менен чоңу сиздердин юбилейиңиздер өтүп жатат. Ошон үчүн жеңе ака эч качан оорубаңыздар. Кудайым мындан ары дагы канча жаш берет, ошол жаштын ичинде бактылуу каарылыктын орун сүрүп жүрө бериңиздер. Кечириңиздерге балдар аман болсун. Ушу балдардын жакшы күндөрүндө жакшы сыйларын көрүп дайым оорубай сыркабай, Кудайым жакшы күндөрдү насип этип, ошол күндөрдө чоң болуңуздар, жакшылыктарда. Ошондой эле баарыңыздарга чын ден соолук, баарыңыздар ушундай жакшы күндөргө туш болуңуздар, бала чаканын күнү күчү көрүңүздөр. Ушундай камера чаласага да чоң рахмат, ушундай элдин керегине жарап, элдин ушундай жакшы кабылдарын угуп, ушуларды элге жарыялап жүрөбүз, тама. Рахмат, чоң рахмат, кол чапкы. Ошондой эле биз эми жеңе сизге ушу арзубаган белегибиз бар, ушул белекти кабыл алып коесуз. Ай, рахмат. Баштай бериңиздер, кааласыздар, сүйлөй бериңиздер. Малака, жеңе, билегимди билерик тапшырды. Билериңиз үчөө болуп калды го. Үчөө болуп калды. Мен алма тапты. Бүгүнкү ушул ака менен жеңемдин юбилейине ака жеңе ушул 55 жылдык мааракеңиздер кутуп болсун. Анан жеңе сиздин ушул өздүк майрамыңыз кутуп болсун. Кудайым ушу мындан дагы көп өмүр берсин сиздерге. Ар дайым ушул балдардын, кыздардын озун көрүп, экөөңүздөр тең барып, бактылуу каарылыктын орун сүрүңүздөр. Анан ушул мааракени уюштуруп жаткан үлкөлөрүм, сиңдилерим, силердин дагы өмүрүңөр узун болсун. Кошконлор менен кошо арыгыла дегендей тапкан балдардын озуруңөргө ар дайым ушу ака менен жеңеми сыйлап, силер дагы балдардан сый көрө бериңер. Анан эми ушу жеңемен сизге кичине ырым бар, ошону экип препозияныңызга берип коеюн. Кана баштады. Кана баштады. Балданы теңдер бакпаган, бак эстеп дайыма тактап, баласы үчүн жок чыгар башына да үйбөгө. Калса баласы текен аргасы, берүүгө даяр жанында, бул сегер анын айласы. Берүүгө даяр жанында, сегер анын айласы. Кол чап коесуздар, мына урматтуу көрүүчүлөр. Аптанын соңунда топ болду, аптанын соңунда сөздөр болду. Ал өзүңүз Биз жолдай үчүндү көрсөтүп койду отосур кыргыздын каада салтында бар сарпай тапшырууга келди. Энебиз болгон суюмат жол салуу жана башка каада салттар сүйлөбөгөн кошуналар үчүн, сүйлөбөгөн достор, туугандар үчүн ишке ашып аткан чагы. Эми сүйлөбөсү дагы бирок кадр ичине алып коюуну туура көрүп атам. Азыр Азыр эң чоң акабыз бар. Ошол кишинин жагына сөздөр койсок, хорошо. Ана эже, каалоо тилек айта бериңиз. Урматтуу меймандар, коноктор, ушу аусынымын сүйүүчүсүн бөлүшүп келгениңерге рахмат. Кайным аусыным, өкөңөр бактылуу жашагыла. Мындай ден соолук берсин. Ушу балдарыңа рахмат. Ушуларды өткөр. Көп жашасын, ден соолукта болсун. Ден соолукта болсуңа, балдарыңардын күнү күчүн көрүп, небере чеберелүү болгула. Баары ушу тобуз менен тынч болойлу. Мен эң чоң аусыны болом.
мынакей мыскал энесин эң чоң алышынын сөзүнө токтоп урматтуу көрүүчүлөр, азыр энди дагы бир кеп качана келип калыптыр. Сөз сүйлөйүндөр, кана сөз сизде. Ассаламу алейкум, туугандар, хуш көрдүктөр. Ава чоңга маңызды болсун, денсаулыктарыңыздар мындан соң каласа, сиздин жүздүлөрдүн 100 жылдыгыңыздарды белгилегенде дагы ушулар баары чоң болот. Рахматыңызга сага кич болот. Ай, рахмат. Абдан кыска дурумузга сөз сөйлөгөн акабызга болжатуу, урматтуу көрүүчүлөр. Урматтуу бүгүнкү катышуучулар, бир колунда камера, бир колунда сөз бар, ушундай тамадан көрдүңүзбү? Буга чейин эч качан көрмөйсүздөр мындай талантты жөнөмөлөргө баскан көрсөм көрөт деп коюмду. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушундай учурда кээде тамадалгандар туура келип кетет. Азыр ошондой боло бер. иш-чара кызуу учуруна келип калды. Азыр аксакалды баштайбыз. Кимден баштайлы? Мына Калпакчан аксакал сөз берет мына. Бирлер рахмат. Боптура. Şu aldığım sözlerin, жақсы sözlerin barına koşuyor. Kudayım Allah'ın içine de ne olup versin. Şu nevre çevrenin verkerecim cüreverimizde. Var olguna, bay olguna. Rahmat. Çok rahmat. Ana geliniz. Abi size kutlu olsun. 75 yaş денсаулықта olursa ömrünüzden uzun olsun, onlarımızdan uçak günleri көп жүріңіздер. Uzatıyoruz bu жаққа. Енді 99 Құдай құлағынан еткенде, ошол айтқан дегеннен барлық сіздерге қабыл болсын. Ана бір жақсы жері, аржем, чоң аржем 75-ке шықты, бұл аржем 65-ке шықты, 55-ке шықты. Барды шешті. Үш bir туғанны олам, урматтуу көрүүчүлөр, үч bir туған екен. Бұл болса Мысқал эжебиздин bir туған енесі. Siz қаншада? Siz 35-тесіз. 60-та. 60-та. Жақсы. Қана, эже? Әже, сіздер, өміріңіздер құт болсын. Әже, өзік майрамыңыз құт болсын. Денсаулығыңыз шын болсын. Şu bazar kızlarını da şunları görüp, suyun altında, gezin altında gördüğünüzde oturup verebilirler. Yani bir çok güzel olur. Çok güzel olur. Var bolmuşlar. Daha geçinir. Gelinizler, suylarınızlar bakımınızlar da biz yaşmakaya yine bir de kalsın. Yine bir жақсы жерде айтып тұрмын, жақсы жерден. Бүгінгі туған күніңіз құтты болсын. Құдайым Тағала қанша жасайсыз, шунша жасыңызға нәсіп етсін. Şu тапқан байлықтарыңызға, батаңыздың, қыстарыңыздың жақсы күшін көріңіз. Мейлі келдік қылғыларды көріңіз. Дайыма бақытын қарымызға жүріңіздер, жетемек көңіл берішін. Алтыдан аңшыға, балықтан бәймейді жолыңыздар. Дайыма күндеріңізді жақсы күндер өтсін. Мейлілерін көріп, çevrelerini görüp, жүрегіңіздер. Daima yüzünü жарық болсын. Менеке, кеміне сырысын берекен. Дені сақ болыңден дайың айылбай көрсенесен. Дені сақ болыңден дайың айылбай көрсенесен. Ой, рахмат. Эжебиз сүйлөп жатып, образга кирип шунчалык толкундун аттан ырдап жиберди. Кол чабып коесуң, ушундай сонун үнү бар экен энебиздин. Урматтуу катышуучулар, мынакей программасынын катнашчылары элибиздин үстүнө чогултар орношуп, жан дүйнөсүнө сүйүнүчтөр орношуп, Мысқал энебиздин көңүлү жети асмандан да жогору турган чагы. Эми ооз болсо сүйүүсүн арнады, сөзүн айтты деген колун арнады. Иши кылса бактылуу кайрылыктын жолу жүрүп аткандыгын айтып турат. Эки жашты мен ырдап берейин. Болду, мынакей элебиз келип турат, урматтуу көрүүчүлөр, эмнеде ушул 2 жаш үчүн ырдап берейин дейт. Ana, эже. Ömürdeki
Ай, рахмат. Еліміздегі болған энергиясы жүрсе, мысал елімізге Жакшыркай шығармасын тартуға берді. Урматтуу көрүүчүлөр, алгач ирет элибиздин өз кандайынан жаралган балдар сүйлөгөн болсо, анан кийин сүрүндүр сатары элебелер болсо да Жакшыркай сөздөрүнө болуп кетишти. Азыр энди ортодо тууган уруктары, өзүнүн туугандары сүйлөйт. Эми азырында кошуналарга сөз берип коелу, кошуналар келип Жакшыркай сөздөрүн тартууласын деп ниет кылабыз. Сөз негизи алыскы тууган жакшы кошуна. Элибиз бир туугандардан ошолорду артык көргөндө шек жок. Правильно? Келиңиздер, кошуналарды Жакшыркай бөлүп сөздүктөрдү тартуулап, жылуу сөздөрдү арнап өтүңүздөр. Gelіңіздер. Қармай беріңіз. Gelіңіздер тартуда ошоларға келип Жакшыркай сөздөр сүйлөңүздөр. Сүйлө биринчи мен сүйлөйм. Ошолар эле да болуп турат. Барыңар кечиресиңер. Ортогу, коңшусу, жоросу, келтүшү, анан жак кошташтагым да. Анан кайра не чыгат деп жаман көрүп жүрөбүлөр. Биринчи төлөмөрүмүзгө бармакайна бирге болгон. Birge öskön, göçemiz, büyüğümüz, şarımız, bir жерде. Çoğun rahmat görüşüne gelgenlerine, жақсысын көрөтам, жаманы көрөтам, doğruсын көрөтам, min Алла şükür. Жаш бересин, денсаулык бересин буларга, komşuma жаш келгендердин атынан чоң денсаулык, бакыттуулук, бактылуу күндөрдү каалайбыз. Ошол менен ойной бийинин чечкери. Barmakayda birge ösüp yürüşerek Gündüzü pınarındır gerektir Baktını ol, taylı ol, ömrünü ol geçkeni Mısır 60 yaşım, 70'e geçtim 88'e ötosunu doğumda çoğulasın Dostum, 100'de sürüyelim Eski kalanlar 100'de çıkın ise Arızlarını özüne gelin Gelinlerim söyleydi. Kıskalcı, aka, şu kutluğumuzda kutlu olsun. Ömrümüzde uzun olsun. Şu koşularımız sıyımlı olup, aksakalı olup, bizge baş göz olup yürüyoruzlar. Okuvamızdan, sokaklarımızdan, baldarımızdan jakşı günlerini çoğun görürüzdür. Şu Мага бериңиз, мынакей. Кошуналардын сөзүнө ортоктош болуңуздар. Бул жакта Жакшыркай кошуна деген өзү эң ийик бир тууган менен барабар деңгээлдеги статуска ээ адамдардын тобулуп, ошол үчүн ысыгын да, суугун да ошол кошуналарсыз элестетүү мүмкүн эмес. Кошуналар бар, Жакшыркай тойлор болот, кошуналар бар. Жакшыркай күндөр өтөт дегендей. Биз мисалы 10 бала, 15 бала өсүргөн мисалы эне жарымат эле. Балдар эч качан кошуналай болбойт. Ошол кошуналар аман болуңуздар, баардыгыңыз аман болуңуздар. Мынакей мыскал энебиз Жакшыркай өзүнүн тууган күнүн быйылкы 75 жылдык юбилейин өткөрүп жатат. Мына өзүнүн сөзүндө көңүл өтө кууна, жогорку деңгээлде. Сөз менен айтып эмес. Азыр бир кошуналар жанагыда отурсак, негизи бул жерге чыгып сүйлөгөндөр кичине бир кыласаңыздар, монтип эле сыяктуу 500 сомдук жолуңуздар турмаган. Ыгасаңыздар 500 сом жолуңуздар чыгасыздар. Ким ырдайт? Азыр элебиз ырдаганда көрөбүз, кошуналарына, ушу тууган уруктарына 500 сомдон кыскарылган болсо, элебиз ырдаганда канча сом кыскарат деп көрөбүз. Сизге бир жакшы бир 2 айлык пенсияны алып берейин. Кана энебизде бир жакшылыкка берип болсун. Кыйынырды айтайын. Эми баягы уйгулгарды кошачу деп жаш мезгилдер ырлар өтүп кетти, карагандагы ырлар ырдайын. Жылдан жылга мен картайып баратам, басканымда бардымдан адашам. Ога түгүн карып гана калдым бейли. Сүйлөгөнгө сөз
Kokutmay kaldı maksatı görgönden keyin. Kırığı dayınlap kaldı. Kırığı dayınlap kaldı. Akçalarda alыңızдар аты çikolata adı. Kazanında tursa bışkalet, çetilen alıp cep koysam, kal bile olsa gelinim, kaynenem bile dep koysam. Alsızdan kızlar gelgende, yaşına tozup alışsa, üyüme konak geldi dep. Dastor koncaydı zamanında, alardı sıylap koysa, men ışığı konam. Balam menen gelinim, gelip kalsa kapıstan, üyüme konak geldi dep. Alardı sıylap kana koysa, men ışığı konam. Ağusında bir tuğan, ıntımak kana bolsa, ıntımağı bek bolup, üyüne konuşsa. Kaynata menen kaynene, bularda meyman bilgenge, alardı sıylap koysa, alarda görüp sıydele. Gelinlerine Arnavut'a. Vay rahmat ene. Ene şu Жакшынакай өрүндардын мисалы үчүн анан келиндерге да бир мындай бир тарбиялык максатта да бир чыгарманы айттыңызса, ушул сапаттар сиздердин келиндериңерде барбы? Ошо мен ырда туган келин келбей атпайбы. Калгандар бар, баары мыйман келип кетет. Ошо келин келелек. Ошол үчүн алдын-ала ойлонуп неме кылдым да. Рахмат энемдеки келиңиз үстөлгө отуруңуз. Урматтуу көрүүчүлөр, биз дээрлик 1 саатка жакын ушул мыскал энебиз менен Ауышкасынын көбүн аракет кылдык. Алардан ушул Россиядан келген кыздарына абдан терең ыраазычылык билдиребиз. Ата-энени сыйлаган осундан өнсүрүүсүн эч качан кемибесин. Мыскал энебиз эч убакта эсиптер эмес. Өмүрүбүздө кайсыл менин программасын таап келип, анан мен көптөн бери көргөн кыздардын эшти керек деп 3 ката ичине киргенде бул сюрприз элибиз жараткан деп жүзүндө бырыштар бар менен келгенде азыр бырыштары жогонуп 18 жашка айлап кетти. Элибиздин бир кол жаап коюлса, ошо элибиздей сиздердин балдарыңыздарыңызга сый көрсөтүп, мындан да кээде сюрприздерди уюштуруп көрөбүз. Кудай буйруса делебиз. Өзі Құдай бұйырса, мындан да Жакшынакай сюрприздер сиздин ордоңузда болмады. Азыр келиниңизди кызыңызды өргөйгө айтып кетти, өзүнүн чыгармалары бар депчи, авторский. Ошодон бир чарчып бирөөсүн тандап туруп бир жаңылык катары, эксклюзив катары бир тартуулап койсоңуз, Карылык кышта тоңгон булак белең, болбосо чачка түшкөн буак белең. Жаккырбай оорутпастан алгының деп, Алладан мен бишман сурап келем. Карылык шагыратып күчүмдү алдым, болбосо билектеги күчүмдү алдым, чарчадың үйдө отуруп эс алдың деп, жаш кезден иштеп келген ишимди алдым. Карылык жылмайганда буруш басты, турганда шишип калат көздүн асты, уктабай чабалактап түнү бою, кыйын экен карыганда уйку качты. Карылык, мен сени урмат келем, өзүмдөн жашмын деп алдап келем. Өткөн жаштыгымды мен бир эстеп, жүрөгүм эмнегедир чын-чын этет. Карылык, кышта тоңгон булак белең, болбосо чачка түшкөн буак белең, карылбай жаккырбастан алгың деп, Алладан мен 5 мал сурап келем. Мындай урматтуу көрүүчүлөр, элибиз үйрөнүп атканда башка жака кетип калдым. Чынын айтканда укмуш биз эле арыдан карый эмес, бул мыйзам ченемди көрүнүш дегендей. Бирок мыскал эле
сиздин ушул таягыңыздан эске алсаңыз ушундай убактылы көрүнүш болсо керек. Башка жагыңыз ала экен, ишиңиз деле орунда экен, башкаңыз деле орунда экен. Мен чын айтканда мына ушундай болуп жүрөбүз. Карлык келсе эми келеттир, бирок али баштан эле экен. Кудай буйруса, ошол көбүрөөк кийире көргөндөн кийин башталат деген ниеттебиз. Мына биз 1 сааттан бери ушул абдан тезирээк бул жакшылык иштери ар дайым үйүрсөктөр болсун эле. Абдан тез өтөт, мына байкалбай эле жана шарташтан ушундай бир чоң өздүн боштоосунда россиялыктар тосолгон болсо, андан кийин сөздүн боштоосунда бир жакшы маңыздуу кептерди угуп алган болсо, ал ортодо эң негизги маанилүү нерсе элибиздин чыгармасын, өз ойлору менен, акыл менен жараткан чыгармасына ортоктош болду. Атабыз келип, атабыз бир жакшы бир бата берсин. Урматтуу көрүүчүлөр, ага чейин дагы бир өтүнүш, неберелери болсо бир 2-3 келип жакшыркай, элибиздин жанында туруп бир сүйлөп койсо, бул деле бир өтө чоң артист болуп турат. Ана келиңиздер, неберелер чоң кичине бардыгы келип сүйлөп элибиздин бүгүнкү юбилейине көрүп кошот деген ойдобуз. Келиңиздер, эстеп жүргөн неберелерди чакырыңыздар. Ага чейин урматтуу көрүүчүлөр, Мускал энебизин ушундай жакшынакай карлыктын доору сүрүп жаткан учуру, эгерде сиздер менен ушундай эниңдер болсо, сыйлап калыңыздар, жакшы сөз айтып калыңыздар, жакшы ырдап берип калыңыздар дегенде, албетте буга чейин деле мисалы күн сайын апа мен сизди жакшы көрөм, апа деген чыгарсыздар, бирок бул менин бул дүйнөдөгү миссиясы ар бир эненин балага болбосун, баланын энеге болбосун, тасма бул бүтүн дүйнөгө жар салуу. Бул чоң идеологиялык максат деп эсептейбиз. Келиңиздер, мына неберелер келип атат, неберелерге бир жакшы кабыл тилектер болсун. Урматтуу көрүүчүлөр, менин программасына катталып коюңуздар. Ар бир катталуучуга менин оюм боюнча ар бир ушул программада берилген атанын, эненин батасы сөзсүз тиет деген ойдомун. Мына неберелердин сөздөрү эркек сүйлөгөндөр кана. Калгандары кана? Бизде кыз көп өмүрдө. Мына Бул эми жарымынын жарымы болсо керек, а? Өзүңүз баштап кыскасы кете бериңиз. Апа, дагы бир жолу тууган күнүңүз кут болсун. Ар дайым ушинтип каждый тууган күндү тосуп жүрө берели. Жакшылыктар көп болсун. Ата бабаңыздар ар дайым биздин төрүбүздө сыйлуу, урматтуу, чоң ата, чоң эне, тайэне болуп жүрө бериңиздер. Дагы бир жолу апа тууган күнүңүз менен биз сизди аябай жакшы көрөбүз. Кол чаап турабыз, мынакей неберелеринин сөздөрүнө. Микрофонду бере бериңиз. Орусча болсо орусча, англисче болсо англисче сүйлөп бересиз. Кана микрофондор кайра мага келип калбасын, кана. Сен аксакалсың айтып. Молодец, рахмат. Ай, азаматка. Бул орусчадан келген жакшы. Апада бир жолу тууганыңыз менен солуктоңуз, атаңыздар, кичинеңиздер дайыма бар болуңуздар. Эч качан оорубаңыздар, дайыма жайнап жүрө бериңиздер. Сиздерге ушул убакка чейин бизди тазиялап, нерсе бергениңиздерге рахмат. Мындай кичинекей кезинде билбесек, азыр эми чоңоюп өзүбүз иштеп, өзүбүз багып көргөндөн эми түшүнүп атабыз, канчалык кыйын экенин. Кичинекей кезибизде кандай нерсе кетирип, катуу сүйлөсөк кечиресиңиздер апа. Биз сиздерди жакшы көрөбүз. Рахмат, рахмат. Кол чаап турабыз, мынакей. Дагы кимдер сүйлөйт, мынакей. Жакшынакай, неберелери. Келиңиз, кана. Кана? Ушул күнгө окшоп, ар дайым неберелериңиз жытын жыттап, ар дайым балдарыңыздын, кыздарыңыздын
жүзүн көрүп согомдугуңуз менен жүзгө чыгып көп жашап. Ай, рахмат. Sana söyle verin. Mayli, hurmatli ko'rishlar, negizgi Qasmaga yetib qolganda cho'ng vaqt, ular uchun tizilib qas-qatar turganligini o'zicha suyunch, ishlarasi cho'ng'onda esda yurishlardan kimdir qanday bu meninin programması Zeytalı Kodrat ayağına gelip çekti. Grup toy başladı düzenleyiz. Toy yeni başladı. Tansa, mansa degende yeni meninin programması sıralını bulunmakta. Atalarda menilerde cana gelген olduğumuz sözlerin negizli sözlerin mali sözlerin alıp alғанға жетістікті ойлаймыз. Hazır eme atağımız bir жақсы бата берсе, андан кейін бата берсе, анан кейін біз жақсы сөзбенен программа жетпейміз. Анан той башталады. Еш жаққа кетпей өтіріңіздер. Пакет секрет түйбей өтіріңіздер. Тура айтады. Емесе, анау бұл сен шашып жатасың болам. Программа бүтуді. Turayım. Çok oturuyorum. Sen kıynavatın beni. Yok yine üst koşulunda atmayın beni. Yakın ha. Bu tuz kadar oturmazdan sola duruyoruz ne güzel. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, tuğanlar hoş geldiniz. Ana şu bugünkü meymangerçilikte ballarım, nevrilerim, kızlarım buluşup birgeleşip uyuşturuşuptur. Bugün Baybiçe'nin tuğulgan günü anan ököldün milyon gönlümüzge 55 yıl olup kalıptır. Bu da ayet var. Geçeyler ütkünde yüzük bol vatatıyla. Emile ağlamda tırşılık bolsun. Kanun içinde Kırgızistan'ımızda da tırşılık olup her birimizin yüblüğümüzde den soğuluk olsun, bala sakalımız esen bolsun. Kudayım bäriňärdin tileýeňerdi versin. Bäriňär şu tileýeňerge jetkile bala sakalňardın günü üçün görgülü. Eli yurtumuzda bunday bir jaman işler olup selpeli olup atat, andaydan Kuday saktasın. Jiýgan tergenlerimizden, mal janymyzdan berakasyny berip özübizge jakşylyklarga nasip kılsın. İlahim ile her bir paddanın şu Kudayım tileğin verip yübülesinde jakşılık, tınçlığın, tumaksılık, densoğluk bolup şun tipsilerdagi balasıkan ardın, nevrelerin erdin, fiyin görgülü. Buna şu balların tala tüzde yürüşür, yolları açık bolsun, işleri oğulan bolsun, arganday asmandan, yerden gelüçü kırsıklardan Kudayım saktasın. Şulardın yolu açılsın, işi oğulan bolsun. Biz şulardan şu jakşılıkların, esenciliğin tileveli oturağız. Anan bäriňär kuş gelipsiňer. Bemaral jakşı gelen çolon oturup çay içip degendey süýleşler, süýlegile, ırdaşlar, ırdagıla emi aligi biz dile daim şundan oturýarys. İlahim ile baldarım esen bolgula, kızlarım esen bolgula, nevrilerim esen bolsun. Şulardan toyların, jakşılıkların görüşke bizge nasip kılsın. Sizler dağı bäriňär tileýeňerdi bersin Kudayım. Alamymyzda şunday jakşylyklar bolaversin. Kırgızstanymyz önüge bersin. Bäriňärge çyň densoğluk, bakıt alay, açyk yol, bekem densoğluk bolup, işiňer jakşy bolup, oýnap gülüp Kudayym sizleri saktap, biz sizler bilen birge bolalım. Rahmat. Men aýtganym kelsin. Gara ene özüňiz koşta beresiz, hurmatly görüşler. Svet öçüp kaldı, meninin programmasının original ünü menen ene özü batasın bereti. Alıp koyuvereyim. Mikrofonda alıp ben munday bata berýärin. Ana o men. Kımbattуу şu yerde gelgen konoktor, bardığıňar bizdin en jakyn ükelerim, awysyndarym, kaýnylerim, joro joldoşlarybız, koşuna goloňlarybız oturat. Şunday altınday wagtyňardy bölüp azır iş uçurunda bizdin göňülübüz etdep gelip kalgaňarga rahmat. Ballar gelip şunday kılabız dep özgörünçe çeşişip geçen bulup
telefondan görüp algan, okup görüp жүрөм. Эми азыркы заманда супер приз деп коет экен, ошо приз алабыз деп мыналарды эмне Москвада кетирип. Ооба, майрем, биздин көңүлүбүз деп келди да, рахмат буларга дагы. Ушу келген конокторго дагы рахмат. Бардыңар ушу жайганда Стокгольмдон даам тартып, кичине болсо дагы үйдөгү проблемаларды унутуп, тириликти унутуп, жашына болуп отуруп кетиңерди суранабыз. Бардык жерде тынччылык болсун, аманчылык болсун. Бардыңар үй-бүлөңөр менен аман болгула. Бөөдө ысыктан, кулай доңаттан Кудай сактасын. Тынч болгула, эсен болгула. Бардыңарга үй-бүлөлүк бакыт. Мен айтканыңыз келсин. Рахмат. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, эми кенен протоколду сунуп, жакшынакай иш-чараны андан ары улантып бериңиздер. Абабыз айткандай, эми башталат, эми башталат, жакшынакай болуп бүгүнкү иш-чараны өткөрөт. Эгерде сиздердин дагы ушундай атаңыздар, апаңыздар болсо, анда сыйлап, ушундай көңүлүн көтөрүп алган шашыңыздар, урматтуу көрүүчүлөр, менин программасы 7 облыска барып, ушундай сиздердин атаңыздарды, апаңыздарды куттарына даяр, Атчөндө Газинкулов алдагы телефондорго кат жазыңыздар. Бул болсо ушул бүгүнкү сөзүбүздү уюштурган эжелерибиздин, демилгечилердин сап башына токтоп турат, сен жаңылышпайбыз. Сизге бүгүнкү программа жактуу. Ооба, жакты. Рахмат. Чоң рахмат келтиргениңиздерге. Бир музыка болот, ошондо кошуп тартып берсеңиз. Эми неме өмүрүздөгү уулум сенин дагы Кудайым жашоолугуну берсин, өмүрүң узун болсун, үй бүлөң тынч болсун. Мына ушул энелерди дагы бизге окшогон карыларды дагы мактап дегендей ушу ишиңди уланта бер. Элге, журтка кызмат кыла бер. Кудайым тилегиңди берсин, ишиңди оңман кылсын, жоолуңду бийик кылсын. Рахмат сага. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, менин программасын ошол менен жетип калды. Жакшы туруңуздар. Ар дайым үйлөрүңүздөр торгана айлансын. Бар болуңуздар, жетелешкен болуңуздар, жетелешкен ойдон жүзгөн чыгыпсыз. Ошол күндөрү, ушундай үмүттөрдө жолгойлар. Жакшы күнүңүздар. Урматтуу көрүүчүлөр, мен аркамда болсо мына ушундай энебиздин эң жакындары энеге арналган сонун чыгарма менен өздөрүнүн бүгүнкү иш-чарасын жыйынтап жатышат. Бар болуңуздар, көп жашаңыздар, эч качан энелер оорубасын, аталар оорубасын. Жакшы туруңуздар. Kadırın biliminin, kadırlap sıylap kelimin, ak sütlü ak taş kıyız o, uşulur sizge bilin, uşulur sizge bilin. Yine kemmenin baylığı, Gözde başlar mı? Irda da Gece, ırda vaysın, Gece, ırda vaysın.
Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушул чыгарма менен биз көрсөтүүнү жыйынтап атабыз. Мына ушул элеке жөнүндө жакшынакай чыгарманы тартуулап, мына ушул бүгүнкү программа жыйынталып жаткандыгын баса белгилеп коеюн. Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, менин программасынын ушул учурдан пайдаланып айтып кетейин. Талантбек Эрназаровго чоң ыраазычылык, себептегенде ушундай мүмкүнчүлүктү түзүп, ушул жаңы аппараттар менен камсыз кылып, дагы бир эненин сүйүнүшүнө мынтип ортоктош кылып жатамын. Учурдан пайдаланып, энебиз дагы батасын берди. Мына ушул энелердин батасын алып жүрөрүңүз. Урматтуу Талантбек Эрназаров мырза, сизге дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Менин программасы андан аркы сапарын улантат.